6. maj 1942. godine, hladno sarajevsko jutro. Policija Nezavisne države Hrvatske naredila je da se Srbima pripremi đurđevdanski uranak. U 4 sata ujutru u grad su se slivale kolone srpskih zarobljenika iz logora, kasarni i zatvora. Na obali Kulina Bana čekao ih je voz smrti, koji je iz Sarajeva putovao za Jasenovac. U koloni je bilo oko 3000, uglavnom mladih ljudi. Razjareni ustaša pred kolonom je uzvikivao: "Đe ste Srbi? Besplatno vas vodimo na Teferić u Jasenovac." Na vagonima je pisalo 7 konja ili 40 vojnika, ali su ustaše u jedan vagon uvodile i po 200 zarobljenika. Gladni i žedni, na putu prema Jasenovačkom kazamatu, zatočeni Srbi padali su u krize zbog straha i neizvjesnosti. U tom opštem haosu jedan zatvorenik, iako u grču i nemoći, iz ponosa i prkosa, iza srca i duše, zapjevao je: "Proljeće na moje rame sjeće, Đurđeva svima osim meni." Drumovi odoše, a ja osta, nema zvijezde danice, nema zvijezde danice, moje šaputnice. Zbog ove pjesme ustaše su zatvorile šibere na vagonima, a zatvorenici zbijeni jedni do drugih na malom prostoru ostali su bez vazduha. Od 3000 koliko ih je krenulo iza Sarajeva, u zloglasni Jasenovac stiglo je 2000 duša, a samo njih 200 preživjelo je torturu. Zahvaljujući preživjelim, među kojima je i profesora Žarko Vidović, istaknuti istoričar i filozof, znamo za ovaj događaj i nastanak tužne pjesme srpskih zarobljenika Đurđevdan. Pod utiskom ove priče, sarajevski muzičar Goran Bregović obradio je pjesmu koja je u međuvremenu postala planetarni hit, koji se izvodi na više svjetskih jezika. Na našu veliku žalost, mnogi Srbi danas ne znaju za voz smrti i za pravo značenje ove pjesme. Svi smo svjedoci da je ona zastupljena na svakoj srpskoj proslavi uz alkohol i dignute ruke. Za promjenu bilo bi dobro kada bismo počeli poštovati našu prošlost. To je jedini način da nas budućnost ne proguta i da ne dočekamo neki novi krvavi Đurđevdan.